Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. A Super Hits 93.5 Red FM. It's rocking. What is up, rocking listeners? And welcome to the new show that is called The U-Turn. Alright, it is fresh, right off the shelf, my friend. It is so very, very good, as you know. And I'm here to bring you all the latest fun. So, you know, we're going to talk about a lot of stuff on the show that's going to be about food, about sports, and just about music itself as well. Alright, so stay tuned and keep listening to Super Hits 93.5 Red FM. It's rocking. Y el corazón se te mueve. Si tú quieres ir a mí, estoy en 999. Yo sé que piensas en mí. Y el corazón se te mueve. Si tú quieres ir a mí, estoy en 999. Super Hits Kendai Polai Ponsan Red FM. It's rocking. Kum no pi along ko keeper lock pi don rengkat lang bernga the new RJ in town, RJ Bio. So tanat bendon ang ni jaka. Tengi don ru kan ni ka show ko batmai ke jonga ko berten ke U-turn. So bha kam de ka wrong turn reka de ka U-turn ma wrong turn tak lawai tan. Te kat no jing tanat but kalong ke jing kur inga bendan ha kan ni ke jaka kan ni ka san penyok on crunch pi but pun bagi aka Shpang ki sports, shpang ka bam, ka mes, umuna bam bas ka mes nga bas. Kam jiru shpang ka jimput jingtam ro ka jipor. Tenang isa ba kani ka Super Hits Kendai Pulai Pun San Red FM. It's rocking. Kalong ke ba kamen. I'm very excited. Setenat bandan ni jaka kamru kade ke ba ngahing setenat pat kade ke ba blay ula isap yang te kalau along ko boong ki pareng mo you get full job satisfaction ko boong te ngadon kani jaka nga tray ya ka kang ko setenat pat ngayo jingsio na ka berkalong ke ba setenat te pun ang siyam ya jaka jong I bucket but I ba desmon te nganamla ita lelai kilong hi maki they are themselves and ngalong baik ke jong ban ngangkwa urban fill in ni ke shoes juki kumba ang kiting pareng andre ngakwa abit ba ngahingan pribe kata ke jinglong ka jonga berka kasak ko ba uble ula ai kerpang yang ahi shmet te community ki babon ngakwa ban entertain ki brio kwa ban samar ke brio kwa ki brio kin stunat ya ka shu jonga ru but ini pet ini smart ke banja kini ki segmen selain ka shu jonga kan long ka David ya ke ba ngahi shmet nga sutnat but ngakerman ba ki weiru kin sutnat lang ikatan mar ki shurs ki bangile mostly bon hi ki dei spang ka jiputintam spang kabam borong ya sumbang ya bang kumjuru ya ka sport section ke jongaru te kini lightly de kita ki main elements ki jonga guna dapat ka show jonga dai ki daru ki ni ki links ki ba khandiat konsert ki ba dei spang ka weather report ane ka traffic update lani kumjur ki social media updates kum ni kum teru ngadan ngatambis na ko wake up kun ban metal band kerteng ka rek shadow I don't know, music buat ke radio ka iya lang kayak ringkat lang behi. But ngai ngoi boleh bang ayo kata kam ke ba smutu ya kata ba ke radio ba ke jingtan temo. Te ringkat ngale ban ajasi ban behi ya kapor nomor kapor jangar mentar atang iban kem. Andre ke bangi kwa ban le ngilab hi la ringidon kata ka jing shitham ba kata ka jing ya ke bangila. Kan don bi higa jige hang ni hang tai ta andre kan long bi kata jing sutu jonga bat ki band member jonga ru kan ko wai kam juru ka scheduling la ne ka jing kar kum bet ya kapor ka jongi kan long ka ke ban konstan gen na ni shmat yang te shmot la dang don ka show kum haski thode indu dang la tu lupa ngala ban sim cuti ngala sim CL la ne sim cuti ru te ngala ban so rengkat ngala ban trailang kam kum juru ngala ban
ya baik kata jindam jonga marbun ki brio ki ong mo ba ngakwa ba kata ka jingtam jonga lani kata music career jonga kan long kumta mo it'll bring me that bread and butter, it'll pay for my bread and butter. Ray hasilong i jenjar pa pen iyo ya kata namar ka jenjar hadu kata Ray kani ka advise jonga mutaki nung put nang term ki banang siya miru wa choi kam but ya ran ka lang ba kata ka jing it ya ka jingtam nta ka ban ne ka music career ka jong pi in short ang kerana parang dia let your career support your passion betai ko no kuwaram ko ban aya baru ki ba ki bala ya Christian be ya ka Red FM baru kini ki khalais nam ko lang ba semua bahaban ya nang yai support but nang yai ngap ya kini station jungi bar kumjuru suka ban ai ka message lani ka kuar bang ko ban ai nang taju pi di kan bang ba ya baru ko pe ya kini video ni por ba wonam du jing kerban but board ya kata ka jing ye ka jing ye jing le ke jong pi lani kata ko passion ka jong pi mar ke ka sa ko bo blue la ai pi ai bu kanam sab ai ngaru apa bangas yo kini kam ngakam pe perkadi bangan yo kini kam hendrai day lang ba kini ki sab bo blue la bu lupa po jonga na ki por bom cha te haura hau kumnor nga poy kini jaka rangkat ba kajing dan rangkat ba dung play pila ban chami nga po Facebook la ne ha Instagram ru kumjo pila ban wat yang Red FM RJ Bayu po Facebook Facebook page nga kumjo ru po Instagram ko jonga kumjo ru pila ban wat yang ha po YouTube channel ko jingi Red FM chilo Kumle si buwan nang ipay ka Batisi News Channel kumjuro nang isnap ya ka super hits kanay pulay punsan Red FM. It's rocking.